Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Fandaharana sasy dibiedi fahalalanatsika jiaby zay mpanaraka sy tapaka ny fandaharana en page sasy dibiedi sy groupe ino vaovao araka fanampanantenatsika tamin'ny herinandro aty dia Sacha Bambam no vahintsika atao amin'ny fandaharana andeha mahaly izay fagnotena apetrakatsika ama chanteuse izy amin'ny sady koa ma styliste izy dia atsika tsara moa ny belle femme zay miaraka amintsika hato andeha mahaly karazana zay fagnotena jiaby izy napetrakatsika zay faly miarabany Sacha zay naiky ny vahiny atao fandaharana. Miarabanao sady faly miarabany zay mpijery sasy dibiandi amin'ny Facebook. Tiana lovay zao mariny Sacha tegna ny agnaranao be zany Sacha Bambam zany baka ia fritance zay afaka lazaigna amin'ny biographie hely. Sacha Bambam zegny agnarako te agnarako Natacha. Sacha moa Sacha va midimitifiny hoe Natacha. Za boka faritravatra d'originaire Voimary fa Beta Diego. Là sady styliste no chanteuse zegny. Fitaizanakanao hoe Bambam. Ino dikany Bambam ty? Dikany Bambam zegny musique sady vatagna koa ta vatagna mihetsika iny Bambam bon. Parce que bouge ton bam zay. Ok d'accord. Ravanao fa semaine? Ya zoko izy. Après tapozy. Oui d'accord. Et resaka ampiditsika aloha resaka stylisme aloha dia resaka fila resaka muzika. Maro ny olo mahay anao raha eto Madagasikara resaka styliste ty nahaizan'olo maro anao. Ino zay tegna nanisy lahatra anao hiditra amin'ny resaka stylisme sy ny mahasamihafa? Tamina misy lahatra za tia fahatrano tia micréer raha. Za fa tia miavaka amin'olo da fomba fiakanjo tsy tiako le mitovy amin'olo. Et à partir d'iny dia magnano tsy micréer propre style-naka mba hoentiko koa ataon'olona hoe olona raha te olo original unique koa. Anao zay mba misy olo hoe styliste mba alenao tahaka mba mahafinaritra anao hagny ho hagny mba kama inspiration fotsiny? Ya, plus za misy idole-naka taloha za vao nanomboka aloha dia za je m'inspire beaucoup de Jean-Paul Gaultier. Ouais, Jean-Paul Gaultier. Manamboatsika? Ya. Nanjanga koa zay sy question tegna naroto baka. Anao moa tagna mbola bevoaka mirango clip karakory tsy gêné ve tamin'ny fotoagnan'iny sa nisy raha tianao aboaka mihitsy hoe nisy tianao le tahaka tamin'ny fotoana anaovanao raha izy? En fait voasamy manjanagna clip za navesitra. Misy hiranaka raiky voalohany tamin'ny 2012 tiako zana za fa navesitra nagna clip. En fait za ka fa mavesitra zegny misy raha aingam-panahy hafa mihitsy zegny miainga aminaka hoe raha tiako aboaka hoe en fait za zegny fiera fo zana ta mavesitra e. Tsy maro mavesitra hoe misitriky dia afaka mavesitra atao hoe maty hoe non tsy zegny atsika mavesitra fa mitondra voka mitondra tsaika anaty kibony-tegna fa on reste toujours la même. Zany le izy. Misy ranao hagny hoe makôsa. Naharo tamin'olo maro resaka makôsa. Ino nahategna tianao tongava message tianao pitainao mazava zany miaigna ve le makôsa sa ino tegna nasariky anao nagnano le makôsa zegny le fiainagna hita andavanandro. Le fiainagna hitako andavanandro na amin'olona magnodidina za zegny na raha tany zay mandrarao zegny hitako fiainagna makôsa io e. Zay mahatonga za niteny hoe ary viavy jiaby fa miaigna makôsa aby. Mavany nareo zay tsy miaigna makôsa amizao ty na hoe na ny luxe na tsy ny luxe fa mironany daholo. Sady iny zegny mi-inspiré tiako mba aboaka zegny iny zegny le vérité tegna misy eto Madagasikara hoe zao ny fiainana mety misy a Madagasikara e. Ohatran'izay na dia mafimafy azy. Fa nisy zavatra nampitagna fany ve nampindreo taminao fikaza feedback eny hoe taprès le hira iny boaka sa karakory? Ya, maro ny tsy tia, maro iny koa maraka ty non. Iny volana hoe tsy tia regny. Nefa rô magnano fô, tu vois. Dia ao ny tia, ao ny mankasitraka, dia ao zany hoe fiera hoe olo zao fa zany le fiainana dia fa zay. Fa zay le rêve mandeha eto Madà dia fa fiainana karaha zegny. Fa anao hoe efa nisy nareo tahaka hoe taminareo tany koa anao nihira sa taminareo tao mihitsy efa nisy olo mpihira amin'ny ankapobeny? En fait fa la famille jiaby fa hitanao ke danse fa mpihira, jeje mihira. Zay jiaby la famille fa artiste ary zay fa masongasonga karaha io edy raha tianay. Zegny fa tia raha choc tia provocation zegny zay. Mba hilaza collection-nao kely collection resaka stylisme zegny efa nisy? Ya, fa maro défilé nataoko ary za aro anjaitsinahay za lany meilleur styliste de Madagascar
tamin'ny 2015 tendance show 2015 ary ho avy koa tendance show io amin'ny taogno avy ary fasitanareo any koa satrabandamy ndraiky mialigny styliste jiaby zay mivolagna hoe mahaiza ho avy eo misy anao zany satria style hitahita hoe misy du genre africain kokoa hoe misy en Afrique hoe renao tahaka koa hoe mba inspirenao hoe non za tsisy en fait presque bon za ndraiky mizaha qu'est-ce qui se fait ino ataon'olo zao ty karaha ty fa quand mizaha défilé nakano c'est pas vraiment mifanga mélange en fait en fait azakazaka ny inspiration naka zegny no amoako les créations io voatery mety style européen be io mety style africain be mety style gasy be io fa izy kofa tonga amle ma extravagant izy zegny ma hoe style artistique izy defa boka fa tsy misafidy hoe raha misy raha akaikaiky hoe miresaka beauté nao comme raha secret de beauté kely hoe secret de beauté nakanga mba tsy haiko tsikitsiky lalandava zay falifaly lalandava zegny anao boka hoe styliste anao fo zegny no styliste international sakaraha ya za nagnano lamba intense maro tamin'ny albumnazy voalohany album faroe presque magnano clipnazy katanao sy fosabamao defa ao zegny za matedy izy kolo tamin'ny skolo mahay raha ty manana goza c'est bien s'habiller se maquiller tout ary izy nampianatra za raha maro koa ya fa za matedy zay fagnampy karaha zegny de maro koa artiste raha Pekanjoko koa ya mahay maro koa artiste malaza be na nanao création anao fa mandray client tsotra fa hoe mba sa hoe fa olo mpihira no malaza ihany en fait nisafidianako le olo mpihira satria manko mpihira ty raha original de ny olona tsotra tsy afaka angalatahaka an'iny tsy afaka andray an'iny zavatra iny na tsy afaka andrahoina mpihira zay mahatonga na hoe ohatra hoe landafy io e fitata misy robo tsara be ampanaovanjareo artiste anankiray ohatra de tian'olona de mividin'olona ohatran'izay koa ny ena fa zany zany ny philosophie hoe aloha mpanaovako an'le artiste ary izy mahatonga ny artiste de hitan'olona tsara le izy afaka manampy izy mividy hoe any manko ahainy tsara koa ahoana ny fahaizako karakory ataonao balancer asa roe satria sady asa mila enjikenjika baka roe ty ya fameno asa ray asa nakosana fa fameno be zao satria za tsy afaka za tsy afaka aminahy manokana aloha tsy afaka hoe andeha anao clip raha tsy efa vita daholo ny akanjo ohatran'izay de matetika fangaroko foana ny défilé sy ny show satria manao défilé ro za azy zay manao show zay hitako fameno be izy aminahy fa no aiza tegna ny malaise anao amle asa roe io samy mampalaise za en tant que styliste za manana talent en tant que chanteuse koa za manana feo sady manana charisme be sur scène ty ambiance ty raha ary mahavita magnano ambiance olo de samy mampa en fait karaha zegny raha volagno zegny aminakahy izy tegna hoe fameno be zegny le monde areo anao fa tsy matratry lambanao jiaby lambampandinao jiaby lambampandi jiaby raha jiaby miainga avy aty ary tegna magnano sport zay solombolo hoe magnano sport mahisasasa karakory za aloha nagnano sport be taloha nagnano basket za le poste placenaka nagnano handy nagnano karaté za bon après moa za kafa nanambady sara pelatete de za miditra agnatin'ny danse amizay zo zay matongatonareo za hoe matanjaka be kafa sur scène ok d'accord ivitranazy mitsika zegny question zegny tsy haiko hoe ahoana famadinao zegny misy zegny mahita hoe misy karazany tegna magnavanana anao miaramiasa aminy ia les homo hita hoe miaraka miasa aminao isan-karazany hoe ino zegny hoe tegna safidianao zay zavatra zay miaramiasa aminao zay tegna safidianako hoe homo miaramiasa aminazy satria za olo karaha zegny za olona manana double personnalité de tsy maintsy olona maharaka an'izay filina manana double personnalité zay no afaka miaramiasa amiko hoe afaka nao zany mazaka dona moa zany hoe zay tout terrain zany ohatran'izay satria ko matetika vehivavy za sy za vehivavy ohatranareo fa malaky mitsoka raha vao sendra sarotra niady manakory zegny zava-baovao tatoato aminao hoe ny resaka na clip simation afanihira misy zavatra tongotrany pakafivy atao ya clip zany amoka atao moa le volanao za maveritra igny za faza de atao adaladala ho avy koa raiky zao ty hello titranazy
Lava amin'ny aloha hitako viavy masaky le faramezantsika jiaby. Manakory zegny misy fa misy pirafy mba raha miasa ankoatran'ny izay reo nadainao sy ravavinao zay. Ya maro pira ino iarako miasa fa presque pira mbola vao zegny karaha zako re mbola vao misongotra. Agny zegny no amempita. Izy monko le matetiky le pira fa malaza be regny vasa maharatra fa miavo. Ya de zegny de tegna miara-miasa fa hoe ma izy tsy mbola ambany be koa fa miakatra karaha tegna zao manana featuring miaraka amin'ny Espérance agny. Maromaro mila fitiavagna zay le tianto amin'ira isa olo sela marigny ambony nisy accusation nataonao tamin'ny Facebook zegny teo eo marigny aby le zany ty zavatra sa nisy natagny zavatra resaka izy hoe sasa hoe gatramo hoe ohatran'izany isa zany sa hoe resaka date madidekitagno le resaka izy zegny tsy marigny satria retard de paiement le izy tsy resaka katramo retard 5 jours na karaha man'ny sasany fa tsy olo jiaby de le sasany igny fa ny raha am'le styliste le niaraka taminay ato ihany niraka an'le mannequin hoe ndao ataovy an'izao izy ohatran'izay nanako proof mihitsy zany zavatra zany anjara seka hoe itory sekitorina fa alôha najanonao satria manjeraka le zavatra. Misy vazaha niorokibonao tamin'ny clip ino moa le vadinao? Ya amin'ny clip zany abe ya bon mara regny loatra bon izy zegny artiste mba gasy na vahiny mba tegna hoe mahafinaritra sasa tegna mahafinaritra za tegna inspireko loha de Tina Turner za aloha tegna franchement je suis fan tiako be sa hoe dynamique-nazy sur scène igny zegny artiste vahiny tegna tiako zegny bon après mo comme tout le monde moi j'adore aussi Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga tiako jiaby rey satria agnatin'ny monde-nakay agnatin'le raha tiako zegny artiste gasy raha taloha tagny Dunia fa zao izy za tia Tansimena za koa tia onja tiananjy de raha koa tegna tiako fa tsy mireky izy El Safira efa ianonako manambady fa misy fotsiny mba tia hita hoe karakory ma zany gony sasa zegny amin'ny tovolahy izy mila lava ya lavanao za aloha musclé classe beau ohatran'izay zany beau. Ok, merci beaucoup. Programme natafare programme ny show sy mba samihafa aiza aby ny aliantsika programme zany programme jiaby loha misy dès le 11 défilé misy show aboko bokany Tamatavy boka bo mandeha faritry Tamatavy izy asy Tamatavy Maloro karaha zegny programme ok tapitry fandarana atsika de misaotra ny sasambambamba atsika nagneky mba hita atao fandaharana nagnamiany tsara lamany fa otanega tsika jiaby tsara piambamba hitatsika fa nanagna tsara mazava fô nagnazava zay fagnotanega jiaby napetraka atsika taminazy ataoko fafapotsika maro koa tsika miaraka aminany alera izy magnaboaka raha tsara raha masiro raha manjary magnaraka entantsika ndraiky sasambambamba zegny fotoagna zegny soratsika izy sora koa anareo magnaraka amin'ny ririantsika mitondra tiveny vaovao merci beaucoup Sena vedi avakoya kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.